Our evening began in delicious again. We'll pour this down. You can kiss my ass. It does go well with the chicken. Milivoje, hapsiš li ti šta bre? Ne, šefe, svi dobro voze. Ma gde se bre to obučavaju kad tako dobro voze? Pronađi mi tu autoškolu. Autoškola Bonet, obuka vozača za PSP, A, B, C, D i E kategorije. Cena po dogovoru i plaćanje u ratama. Autoškola Bonet, Radnička broj 7, telefon 230-187. Mi smo najbolji, dođite i uverite se u našu poslovnost, sigurnost i kulturu vožnje. Autoškola Bonet. Ko ti dade volan? Novi oglasi na televiziji Marš. Mnogo veći, puno jači, određeniji. Za izdavanje, prodaju, razmenu stanova i kuća, automobile, motore, mobilne i fiksne telefone, muzičke uređaje i televizore, sve vrste usluga, zaposlenje. Za vrlo malo para, vaš oglas vidjet će vrlo mnogo ljudi, veoma puno puta na dan. Stovarište građevinskog materijala Maljen po veoma povoljnim cenama nudi gvožđe, opekarske proizvode, sve vrste crepa, stolariju, parket, lamperiju, brodski pod. Stovarište građevinskog materijala Maljen, Gorić 412 220 026. Jedini koji zaista deluje, Aktivin 5. Jedini koji zaista deluje, Aktivin 5, biljni losion za jačanje kose. Aktivin 5, prava stvar za vas. Rain Experience, promocija novog CD-a lozničke grupe Rain Experience i živa svirka u klubu Phoenix na Petom puku 20. novembra u 22 časa. Serijal svirki svake subote, klub Phoenix.
Gume i proizvodi od gume u Gumetalu. Da vaše gume ne budu izlizane. Gumetal. Ulicom Vukovom jezde dva balona. Jedan će... Pazi kaktus! Njega vidiš, butik gde se prodaje džins. Nema broja za nas. Po tome jeste štos. Butik Kaktus. Specijalna ponuda farmerke za visoke i punije osobe, a za trudnice sve komplet. Pantalone, tregerice, haljine, kompleti. Butik Kaktus, Vuka Karadžića, broj 40. Idemo negde da se naduvamo pa da nam bude taman.